Majok to nang lang bang oi ma. Isa. Majok to nang bang oi lo. Nang bikop te nang bikop le. Nang li tu ma don rap ta nang lang bang we. Nang lang bang o se belo he. Isa. Kopi ha. Mungkin langsung Nang limen ke. saat itu Komen tu pen lo accident ke. eksiden ke Ciklu jan bak dulu ma. lalu anak kami yang suah sarah kerana sini tua sama ini Pipen lo accident ke. baik saya Bike pen. sini deh asal lapangan ini hanya salah kesalahan siapa nama Piha. ini hanya saya sarah sama jadi siapa pula banyak sebenarnya jadi sukses dan tenang anak kesehatan bisa la hensu ahel keron bisa langsung hansu langsung bisa kesehatan dan dulu kita mungkin tahu lo angke roh kiri sarung ulang di na zuro lo het kulit lo alang dia orang sa kalau sarung saja orang ini saja Kali orang koron ulang kalau maka anak dia nekrong kan harus apa ni nak nekrong bangsa itu headphone itu sana banyak lo ani nak kalau ni maka hal itu sih kan pun kasut lu sih ke kasut lu sih lo ni sih kan itu anak ke farsi tahu sih lo kasut kau No sarpi sa bra doma we. Sarpi saura avil lo sar. Avilo. Te nali ike. Nili sa avil. Nali bongdo. Nili korse vak lindo. Senai terelase sok lanang. La tum te nali phone doma we phone. La hani ni phone ano kalo so ke Imbolab le he. avilo. Imbolab lo. Phone sa. Non ke kopilo ke chinglok ke nali ri. Non ke la nili ri pen. Ano ke la nili ang ni masar. Ke la nili. Ni ko an lo non ke do tang da hospital ke. Social kalau saat ke iru asal sosial saat Irui social lo ba. iru asal sian lo Irui pe ni plian lo. 10 din lo he. To. Karong long life ke lang tum doan non ni tum karong long life team pen non make sim hospital situ like Nogong bypass sim hospital lo irui ne social lo polang ni sarthi timung di sarthi timung ngalang leke bhokson inghin langso asor pusipu hala ilitum kaching hon ilitum mangjir lo kalitang sumila rong hangpi la bang memorial school la dung sia lang itum rong situ lo alang li bike accident ta ho amarang ke bike accident pulo tongsekor la so patient ke dakwan de la alang li pha sitame ahem so tum guardian atum nithom ni pilo non anda guardian atum mang we attendance ave alang li la so lang di bathroom men si amenata lang chen nam dam bathroom alang si kijun kichumu we kangchir ke lang ikpen chenglong hospital ke ani adapena ni sam choji ane sam same ke attendance jong si abi pute na do matha ta ke non ke bill de le ulo angela so bill da mayor ta komatong pipo ne ko sondong pipo ne
Kumatong nang lang kunet hang ta belum tada patient dang nabi koklo injin so mil ma jok ta ten sang la daga nurse tu na thalo na ten bolote ni pri ni phode so selo nonanda guardian dum mang nang thon koklo ke doctor dum mang ke release ke pibom pielo sitame tangka mang bil du o joine si non mang ke guardian dum da mang me delong ke non ke hema sorta kong yer biheng lang pusipu angke kong era inuvet angke hem sort of then ke macok ta iga korte tum tabang ang tan si chong dat la bulan dan hari dari cimlok lo ke non ko sono chuun lo ma sab so chuun lo ma ko bang ma duk ta nang lang bang we ma duk ta bang we pin la te ada we ko pilo ke cucu mang lo apa cucu ke non je the pin nge bang dum sabu dumi mu chalo nasi litum Carbengong Life kan dari chuning ri bang lang lo litum Carbengong Thomas Council litum ka ching honai ni ke chit nai Dr. Turiam Ang CM alang li CM Relief Fund pen tong sekot la so le po phan timong sangu phan ko son si la bang so la bill pi pen la so la so bang pu phan a heman pachili ji phan si tong sekot pen rap dun ji phan si ni tum Carbengong Life pen chuni ri lo alang li no vet si da ka dun lo an hospital ke thelo bolte di mangu dun me la lo tum Carbia the kopi posi ki sun lo polote kopi posi chera bone dem di rong sita cirum cerek pen da rapun mate adona rapun tame bor idun nang ji polos tame non galang li no vet pativong la si na puson ke majo panda binang ne la si non ke la so jakong rapun ji da bolita itum Carbengong Thomas Council CM Dr. Turiam Rong hangan cho la si ni tum Carbengong Life festival la so bita long maselang li long mang ko la timalang li phan kelang abang ma duda we a hema sorta bang we te tendence ta velo la inu vezi patilong la si ni tum Carbengong Life pen chuni lo itum Carbengong Thomas Council Dr. Turiam Rong hang CM alang li from Jin pen ke rap ji phan si chuni ki kono